čitajući nenapisane knjige zaboravio si o nenapisane. A u tim si knjigama mogao da pročitaš da je pastir bio i 2 put kršteni veliki župan srpski Stevan Nemanja. I njegov sin Stefan, prvovenčani kralj. I Sveti Sava, ravnoapostolni. I Stefan Uroš II, kralj Milutin. I Stefan Dušan Silni, srpski car. Mogao si da vidiš i da pročitaš da ti pastiri nisu gubili ovce. Da srpski narod sa njima nije bio stado ovaca što blejeći ide na klanje. Da su pred njima uzmicali i lavovi. Pa bi na osnovu onoga što je bilo mogao da vidiš i ono što će biti. A bit će da će se i danas na Kosovu naći pastir pred čijom će rukom ustuknuti onaj ko do sad ni pred kim nije ustuknuo. A Murat i njegov sin, Porod, Gujin i Aspirin štene Lavovo i Vasilisko. I da će neko sunce, makar i kroz mnogo stotina godina, goneći s vrhova te gavrane i pacove, izgrejati i obasjati Srbiju, ako ga ukrešemo danas.